Imetosha, 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 imetosha. Wewe kwani gari ya huyu jamani, gari gani? Hii ama inachukua nafasi kubwa hivi. Haya, sawa. Kwa majina naitwa John Ondieki. Mimi ni chairman wa youth hapa Egesa na tumeandamana kutoka maandamano ianze. Hatutaki hii serikali imesumbua vijana, imesumbua kwanza wazee, wametoa pesa ya wazee. Alafu kuna hiyo Osoro. Osoro analeta shilingi korora hapa ni wa nini? Au tutaua. Maisha yamekuwa mbaya, maisha yamekuwa mbovu, uchumi umeharibika. Tunataka baba aingie kwa hiyo kiti, atengeneze hiyo serikali vizuri, alete ile pesa tulikuwa tunataka. Askari hapa. Tunataka askari hapa tuue. Ruto lazima aende atoe kwa hiyo ofisi. Hii serikali bwana imetuangamiza sana. NHIF tulikuwa tunalipa 500, NSSF 300. Sasa hii ni 1080. Hiyo pesa yote inaenda wapi? NSSF unaweza kufa, hii njaa unaweza kufa hata before ufike hiyo time ya kulitaya ukule hiyo pesa ya NSSF. NHIF yenyewe ukifika hospitali, wezi watu wa NHIF wametuibia. Hii serikali bana, Ruto must go. Hiyo mabana tuambia kujengea nyumba. Kama anataka kutujengea nyumba, akuja kutujengea kila mtu kwa chama yake. 300. Unga saa hii baba yangu alijenga nyumba kama mabati ni 76 bob. Saa hii mabati ni 1050. Hakuna kazi. Tutajenga kweli? Ama wanataka wametufukuza. Hata town biashara saa moja tumefunga. Hii kizi yetu wameweka vijana sijui wametoa wapi. Osoro ameleta vijana kutoka Bonjari wanatuua sana vijana wengine wanaleta vijana na mamishale wanapiga vijana. Hatujui wanataka aje. Sisi tunalalamika Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Asante sana. Asante sana. Hebu rada kitali bwana wabu kule bwana. Tuanda kucheki sasa.
Raila alienda pia Kaime jela. Alishinda Moi. Mwambie alishinda Moi. Tunapika mawe. Tunapika tumeteseka. Hii ni raundi ya mwisho. Lazima Rutatana nyumbani. Lazima Rutatana nyumbani sana. Edu. Sawa kama ile. Uchumi umeenda juu. Niambie saa hii serikali unaweka 300. Tutafanya aje? Hii mali ndio tunakula. Anasema na tufote foto map. Maisha iko chini, kumbe maisha yanaenda juu. Tumesema Ruto must go. Ruto must go. Tumechoka. Ruto must go. Ruto must go.
polisi wako sawa, wako chonjo, polisi wako sawa. Mbona wame relax, hata hawana pressure? Mbona wengine wako pale wame relax, wako sawa, hawajatupa tear gas, hawajarusha mawe, hawajafanya chochote, wako sawa sawa. Wamewafungua, wamefanya nini? Wamefanya nini? Tusikie waita mtu mmoja aseme, tusikie polisi wanafanya makosa gani. Pia hao maaskari wako onjaka kwa maana hawajarusha gas. Tulikuwa tunapiga mpira haya. Polisi wako kwa kazi, wanahakikisha wanalinda usalama ya wananchi wa Kisii. Haya, sasa mimi nimemaliza. Nataka sasa tumefika ile kipindi ya lala salama. Mimi naendelea kuzunguka. Mimi nimeelewa maneno yenu na ninajua shida ya gharama ya maisha. Sasa kabla niondoke, mnataka nifanye nini? Sisikii. Ngoja wewe, unataka kelele. Unataka nifanye namna gani? Asante. Haya, tumemaliza mkutano.
Olina alo musajo. Ngwalo yako sana.
Okay. Gabon kenga bira babuna gani watorea sensemo ya mashauri tuligetia samutekile mwembe tayari ni Kisii rotinga businesses hapa nbeba kwa beke biashara tisa di ngomba street ya ngomba iga lakini asabone iga korekana nga dibaracha. So I want to let you know na regandrete since mchaguzi aneno mono mingi kigandrete kwa sensemo iga nanga sino kwa ayemase mosaria araga sino korekana aiganda sensemo ya mwembe tayari ndio itase junction ya Kambas na nimonte kwa tana na gokoranga na gandete sensemo ne last time ya linge hotspot aneno mono segaiga nwaringe hotspot place ari kule tumatano ikeria ya ita kino tinga businesses biashara bisekera kina abantu bake mbali asepara kini asikero gweta mwembe kuja normal days mwembe sana kwa nasa biashara bigendrete muna kawaida abantu ko numire pare barabange wetani na ninde bikore kana sense yiga so Hona junction ya kwenda ase Kambas Kisii kwa tiro ko ryoka direct to want any junction kwa Kambas Kisii we see the businesses are just normal as used
So we are trying to show you that manganagendrete kurwa as a ground na anemono from this side. So this is Mwembe, and this side was the hot spot of last time as NSMEiga abanyanyimbo kero nya last time mukora NSMEiga abanyanyimbo ne bali ko banyatega senko kwasekera abantu bakomo mutamugena as NSMEiga what things kigima. So we are trying to show you the situation, the ground in Akie Amanganari this morning. So, you go update this at Chamon, Asalia. Again, the same on the Avoniga, Nanemono, which will go in the Kelia, or Asalia, which will go to the side. Whatever you want to say, walking around or through this side. Non ti chiede Gaiga? Mboga wika bakasinde kwenda gochase etawuni ya Busongo nero egasende tonne kumukiryoka nali agendrete korwa ase etawuni ya Joshua. So kama kama ziko sehemu ya daraja moja. Atumesema nini?
wote ukiroka you see watakuwa kushiriki hapo mzunguko wa kuweza kushiriki. You see every sector serikali watakuwa sehemu ya distance kuweza kushiriki. All the way tukiroka you see the business iko sawa, lakini magari zinatoka kwa state ndio wakati wa hadi huko. Tunazunguka mara mwisho tukirudi tunaenda we go to tunarudi tukienda town. So we are seeing the station in the eco. So hivi ndio hali ilivyo. Kana mpaka tulikuwa na mpaka tupate pale kwa mate makutano na tena mpaka Nyambera bila nene para kwa akisema ya town ndio kuweka na town ni sport. So ne para hapa wewe kwa Europa kwa moja ndio moja kujika tukaje para kwa makutano kwa mpaka mate Nyambera kwa Denmark kwa Western Don't do it in the community. The people are open to do the work there. I'll say it in some Wako kanisa semepira ni town center. Tarire again the town ni ya Songo. Nende mnakutana tena watu wote kikadio sio sio side. Kwa hiyo watu wote wao kankenzi sekire kankenzi were barangara no wao abodia abantu babo kusura abantu bane bagenda kuliga yabo yabo tambe ndio kuja rende hapo sema ndio ni wako hiyo ya faida gani rende ase sema ndio ya kisi ndio sema ya kusoma igana sema ya ram kwa sema ya ram watu pale kwa sababu mtu kwa na kwanza watu wanasema mkutano huo ikaje mkutano ndio ripati Denmark ingi kanane every corner of this town ndio like heavy the cell get rete kwa sema ya kusoma kutoka hiyo mtu message ile mega kinti gadi kwa stage ile gadi ambayo kwa stage stage ile tu kana ni tu get to stage ile stage ile torore maki amangana ale ndio Pero ne chiamo una grande grossa semo aiuta ya Songo no corora quelle che faranno che la semo aiuta ana se semo aiuta so dopo che la feste quando la feste di tra la grilla che è del feste to sempre che la feste di a cidade di può fare la cosa di guai so stage petini watu kachiko na chisa mchake roka chisa mchiko ndo gembo na some chika chini chikwa na ariti semo chi ne stage ile kwa somo in short peke utinga gari chio ga chika chaki mbera kwa chile mega iga aiga se chumi stage chumi iga magiga asaba ko ko se ba ka piro chumi kare so to ndo kan stage iga roche gari chio ga meaning like no na ndo ko iga chasa se mega roche some business vanda pia se mega no sipi biseki ne to kana ne tusokere muito, atakusoka muito. Tokwa ndio katusokere tokiri muke togan soke makutano torenga kigendere tekurwa senseme. But you know tenga umuntu amoyo mubigo tabane mubigo tasinga ndio vuoba bodi abantu bakwate as emambya ngiga yabone. Tonega tinga ko katinze cyo tumuwaso biashara ngo iberigire mama ngana ko gendera na dambe obonto liko gendera as enseme Okay. Quando você sai na cidade, quando que essa mulher mate, eu quero botar muito mate que iga, quando você deixa de pegar raça, tu tira mago, mas tu não conta para o não conta para o ni vano prende keringa asa boninga biashara ndaga ikaga ndi tumuntika sensemo makutano ngendo ni maate sema Denmark na sema makutano ndio ni kina ya again
saya itu biashara mesemo semega. In fact, não muito só stage main stage itu só tem main stage ya Bosongo. Beruka house station itu gede. Itu cina tiga hari stage ini. Tapi untuk tiga hari stage ini in short, kalau untuk tiga hari stage ini business biashara juga terkait as usual as normal. Bojan. Wera nani? Kau tadi nak terawat deh. Nasi semua mana poda bersama juga. Abagan tertentu bosok dua waktu itu. Kini kami tu biasa. Bagian pergi kalau kita bange, anyway, apa antara bangun mesti 80% ini kalau kita biasa dia bawa aset semua juga. Nós somos uma cidade muito pequena. Essa é a minha mãe, nós temos que morar nos supermercados e seguir a sensação de chegar a Bosongo. Ninguém vai ter que buscar na igreja, não vai ter que ir para a beira uica. Isso é Denmark, nós temos a sensação de terraça ambini market, mas por não só a sensação de town. Orang ni asal orang ni orang nyampe rabu ika, moro je rena mana orang ana dia aja, mau mana berwa asal semo, je makin restitusi nagere ega seri ko ega jarero berwa ega jarero. This side, pare di quando si comincia a tipo, magari una volta di rupa, un po' di Kisumu, si una dia avente con this side. Kalau dan dia macam betul. Itu saya sekali mana berbalik saya juga, sekali berbalik saya juga, awas untuk di suara. Kemudian ni mobil dia bukan di mobil kamu bagi sana, jadi mah, ni mobil dia kan, mobil kamu sana. So, jadi kan, kita asal semua juga asal dia agak tu, mobil kaji juga jaga mana. Sana soko sigen network ni mana ni. Pare quando sono a Ram, tu vuoi trassi, pare io so assistere, tornando aqui, amanhã até o comandante pare que disse que só nesse tipo de tempo, quando eu tenho a tio que tira na sua boca, se já passou. Savari di quando va per l'Europa se segno vivo nel Nairobi da io ma uno dei fatto il fatto di la persona che fa una bella riga perché vuoi da senti pure ma quelli da sì quando che fa ci ha gatira coro to but you see empty quando lì la sensazione assassora pirdi ga ya sensazione assassora
igane ase Saint Jude. Ase biashara ile ya Saint Jude, you can see that as a part ni go vile kwanza waambie biashara ni komisi kile totali kabisa sema ina Saint Jude watu bana sema ina yoko biashara vilivyokuwa katika process ni ya mate bandi ndio kumera abantu bakonje ande boro kila aina ya vitu niko bonga bishikire ndani kwa egazi ende yonsi ono niko ngate kwate cheko kwa deni sasa wanta ni kukulitu supermarket yiga no cheko mara mumbai kwa tena kasi ngene funzino sasa bodamu no basi kwa kwa ndani abako ni bali station mekini na basi kwa side na bali na kile round ile kolo kasa sema yiga kuja alistas boncho ka ga ram na dingira nempo ate kuja round kapto otenga ni to bonchuka mitanga na ya gende tele to kisiro pot ase bande ile biyoske biwe kile ase angena police kisi central police ndio wikira woniga na nibo kisi kile so nongo sabo kwa bila singo te kamera kuna kuna singo tu ko de para igoro nande woniga ndio ngotumeka pikipiki ase tedogo sabaja this is central police station don't get ready ase ndio tu ke la gutira don't ke ndio kama ikia nane ndio kai ka nango ndio kai ndio 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 basi etawa ni ya buso habari haya bantu maro pata ndio kai linki wa just kudimba taibado tunasubiri sawa basi nake bari kapto koska bari everywhere no want karne ay batram sala okanyora sawa dadan ma da ko batire ne ko betega sera na koti ya kapto na kapani kina raga ya tere ya tere na tenga biashara vingi visikire kwa hiyo watu biashara vingi wanafanya kama vile kujuka kwa namade rediyoka kwa namade yoka kwa makoti ya general taxi ya abusongo kigaji ke kwa tini taxi kwa kanse ya most of the time look like you need to pay the taxi ga ga chiye ayo we don't see it is full of taxi namade ga market ya ba na chini ndio mama mboga maraika mayo wasigete kwa tena Iya, kena nang wala kwa na motor ah, ito kama kira man motor na dega iga, kamo na bidiye, kamo kongunso kaiga, kamo na bidiye na dega iga mo ko sana. Ina jauh kwa na sema ndio iga ya wone. Ndio kamo na bidiye na dega iga, ito kwa na dega this morning. Ina na kia wate this morning, na step na utika kwa iga asi. Dia ko kirimye pare kero awa taba sara tumreme non kwanene sa yani kondo kikoro monna koro jo tindie de guru ari ya guru kondo asinyo ya jede ga ko no ko bapa no ko kana kolevu kwarna ngaka kama ngandwa
Uko live mbona kilima? Live ule. Uko sasa jamati. Which ya? Kama hata. Biamono abantu baminto bagusimwe spiase mwabeta gotwaringe ko babo baremo bonene ngabo songo yaito ige bugato buturifu bonene nande otokweraniria abantu baminto bagusiye ngere twaba boli kuru moiso nde twara oboterero bonene kyagera gusiye nero yoka tuwate nande abantu baminto mwakorra masikania manene ko twara uturifu ngera mwaturire bosongo yeturiete biasara biachakire ko igurwa igongo ndo tete gukora biasara biaye na bago ike town abange biasara biaye uraburu endete iyo murembe goro usalama gero ene rechera ya motora agache gusiye yaito mangana yoko sari gusiye ito na nero yoka tobugate teko yaro da kobagento pia amaskania ya mu ahora kiria ba gusina amaskania manene nuna bantaba ya may God bless you yanya saba sisenyi na ane na sengenche yo nonyo muga koria kona kobeka gusukuma mangana ya none kerago ta korangeri go ikaranse mesa tari mangana yo mwana ingera abekwe mesa na mangana epina kusiga sama maskania ya mu ahora kirie biamono soka sobonge tokole biashara mwaka ne loan abana badagire ndagera mwaka ne school fees egere tunyara kuimuka uchumi yaitu nto kunyara kuimuka uchumi asoko sieke biashara asoko samba kilami asoko leta chibura bu ama sikani mu ahoro kiria bagusi nuna bantaba ya may God bless you Sali yo mai. Ndumo tuyeta gari ko de kannaga chumura iwe raira mu dinga na musikiwe musoko to Kenya amangana yamana mu misa batakire bakwane yagera ebinto mono raira go chuburia kero kenda ase muna bona yara beira matukanda aitira ase baraise bande baitire ako ikoboringa gento kiane kere kiase serikali jena rako sabamo William Ruto kyagere bintabu ate ne binte binga ase serikali na reise ense abako tebyo mugaka nga kana kunywa macha igo kiabu liba baka na kolete burabu kyagera tari gento kene ne bako manera mejana no mugako tegeza tebunga egento kiane kere kiase serikali ene gendata gete diga gwa majana kunywa egere nduta getie buraburu abana ba minto buna babara batakire kuragera abana babo batakire abangina bali bakonye bisukari yalia batakire kuragera batakire gwa kane byombi that's what we want sawa sawa igaba gusiba minto mwesi pia semwa beta igore biashara byeino tokore tuimo kiusi yai yamana so kontegera mangana italia mai
tunchikia tale mata sensemo chiro chiro yiga ya Oscar but everywhere we are on this side ya para goswa ase semo ya daraja mbili ase para enene ya Kisumu highway rote pia shara mna botome supermarket tichekire Kisimat chonse jiduka chonse niko tichekire kurwa sensemo yiga ekirondigereti goswa bono gutambuka gucia ase senseme ya daraja mbili ndone nararia ya kwanike kura senseme yo lakini kurende kuetera senseme yiga gwika roche biashara bigibigase bigokorekana ose senseme lakini kurenda nimona suchu kumiti kulia mambia ati kulia aramise kare chiri gokorekana senseme ya daraja mbili chiro enene kigima chiro ndo senseme yiga nigo bonte tukumanya nte gukutimka masemo wika senseme yo ndone nararia agenda keke roche senseme tukase gutimka wika ase pare yiga tore wa mini plaza Kisi wa mini plaza magiga nigo chicherire abantu bakorire bachakire ko bwagocha kuigora ase biashara byabo ugayiga nase naikire kwana bayigorete biashara byabo abande nigo boete asencho amangana beka korekana kurwa ase rongo rwagusi kurwa aikia area ya abaireke go chage ture mwasa mosque yokorunga jamia mosque Kisi ekaturigete ase echiro enene ya daraja mbili ase turite echiro enene ya daraja mbili ngimunyenga bamwe tukabutambe kirogo cha ase chireba kwande komocha muntu warite biashara byaye ase nsemega muntu tanya komocha warite munabona ma bi necho tero nebibuli unambare bake balega wale sensemo yiga korwa ase nende noche kero chire yiko butambe kuria mambia na toka karase chire yiga ojo kwana kerangane no nara ria gendete kurwa ase chiro yiga ya daraja mbili na ninki agendete kurwa chire yiga natenga wanya gocho bore bantu bagendete ne bonchoriri bwabo ase nsemo yiga ya chiro ya daraja mbili kurendo ikonya abantu basensemo no bonchoriri bwabo nonya bande bawo bwete ko igora asensemente tunchikire da noche biasi gora bangena bawete biasi kwenda so na ina itwase ne oko nekiria na okorokia ase aria agender te kurwa senseme no butambe hoche abana boda barabona bare stage yabo butambe igendo kigitaro chikendi para ne chigari ase sentuna yiga chigari na cho chitaro chikaini asensemo yiga ye para chigari na cho chitaro chikaini asenseme yiga ya para anemo chigari chicho bosombe chigari cha matatu
yo kwenekire koletera asali agenderete gokorekana kurwa ase etauni ejiga ya Bosongo na nene mono kire kona in fact nzine tire kire nsemo ye etauni ya Bosongo gesana chagete gotarajise chamambia na etano ni ase etauni ya Bosongo na nendo chenga ningasine gokwa asali agenderete korekana ase etauni korene obutari no borochikaine ase etauni ya Bosongo kene nkiyo kiro kiabere kyo korekinga rukano nebe ase tauni yiga anene mono tetene abantu basigite chiduka cyaba singencho yo bwoba buri babwate ase rituko rigaria rero babwato bwoba nikigara abantu batari gore chiduka cyaba ndagete gonchoka tandero gorio katonde para tego gonchoka chepare yiga ase Naivas enye kwagachwa osase mall enye gasene kwagachwa senseme yiga ase Kisi hotel oche gasibuna kawaida ne gasene korekana ase New Naivas ye kwagachwa senseme yiga egere to kumonya sadia gasene korekana senseme ne hotel abantu mose chigasi Kisi hotel used to be here as a supermarket enya etego chikoigorwa ejo gasene korosigwa Jose Mall ya Naivas as nseme ya Kisi hotel as ya renge kare nena mangi asene kumonya and this morning and I want to let you know nga ngoko update itore as kera chingaki korwa suweto gaiga to anete today as nseme Denmark Dance Hotel tugwetekere nsemo yo kwenekya nga etauni ya Bosongo kere para tuweza kurasiti nsemo sema ya KMTC ya Bosongo togwetakire kona ye tauni ya Bosongo na kwenekya ngane mono ebintu mbya togo kwenekire gokoretera sari agenderete kurwase tauni ya Bosongo na etauni ya Bosongo wikira bonigane nento ereru kinetikiyo kiene kiwe kurwa ase etauni ejiga ya Bosongo right now Kisi is peaceful. One Kisi is peaceful or Javando doing their work smoothly. There's nothing Kirochikaine Mochwe town ya Bosongo. Kuchinda kwa na weka sita ni Ogembo na ukomonya nare agenda tukura sita ni Bosongo na nene mono. Aiga market ya Bosongo then it's just peaceful. Omoreme is in this town is peaceful. Omoreme weka watabaska wako na wotirimboka wako tira
taking kuetana na ase nanda port ya Bosongo n'abanyanyimbo. This is the capital randa port ya Kisii, very very peaceful. Tane saidi ya mate. We are trying to ebite binge niko bisiekire sensemo ninga supermarket inkenchi gorete bantu bakemba igorete neringa no bantu bagotwara, but some businesses singo chigwire it's peaceful bantu bagore biashara byabo koiga to expected katinsa isano cha butuko to stage ime wekatinsa isano cha butuko wekatinsa isano cha butuko iga na bakonyoranga samani tinsa isano cha mara kwa bakonyoranga ebintu biranire normal as usual. Kuna stage magari nchiyo stage meaning ebintu bitine ote stage mabati ya chigari niko ateneniri as stage eyiga na stage nene ya Kisii town kirase stage kwa chinse achi town cha Kisii county stage ko genda ko county chinde niko roche kenet kiyoge ko korrekana from this side asenta ke ko oncho kan stage oncho kan mate to sokere kurum ochenga chigari biresa to back to the state na stage ya Bosongo yotonje kere muina tuna somewhere tuna nero munoga asensemo yiga yo kare kwen tinne kwana no ndimo sase mambe yiga ya bono yiga ni gonte to ko take update yo ko ene kyanga na ya gendrete ko chase mambia yiga ya bono yiga na ne tanga kirke gendrete in this morning stage yiga ya stage nene ya Kisii ya Bosongo se Kisii county stage bote chi county mbali ne chi town mbali imeyense ya Kenya. But in this moment oroje chigali chi stage ebintu byonse nigo bitene ine stage yiga ya Kisii onre tikwirana tusoge kure stage ya Bosongo ngoro kinga some biashara bike mbiroro bikira sensemo ya yoko ne kyangana lya gendrete kurwase chinse chiga cha Bosongo hengo so kure stage me usi stage empty kali tichiyo ibire sato chirero kwa ne kyanga mba kole abera tato tira ne samera gora sing asensemo ile asali agendrete ase bono iga na kukumanya na kuatika ayaro chenga kero petikero weta se town ya Bosongo weta seseme iga ya sansora go Kisii mati enkoro you can see nga pesa ko akonore ni gechira bando ko ne matunda chingene kimono iga ebintu niko bitene ine kigima chipigipigi na bantu batemete ko to tenena ase ensemo eyiga so korene wana ninchi go tenena na kuligereria sali agokorekana pore beke asenseme eto tena stage eyiga ndare naki oseni chigotema komera babiri batato ase mambe yiga yabona yiga endera kubata ime ya Kisii Hot TV nicho kumanya mange na so bwagara sali agendrete chinsa chirebosio so asaigo kabamo nainte weika chonge chomwerio dochega abarikini basine kwebanga kigima abarikini basine kwebanga kigima kura chinsa na bwaga kiete weika chinsa echiga cha abono iga mbate yamayemo ayamasemo dochikubata weika omwerio.
Sound check. Halo. Samarita ngoro Thomas Mosota. Kurwo mochuito bosongo gaiga stage ya Capital. Bono njasiri tukori ale regendo na chikoteba. Amandamana aro tali ngenje na igura bande ba kwane town ya amandamano tayo kya ngobo gimambo to kongerete nobo gimambo kongerete kero muntu. Igo ndole tayale kwandamana buna omurayo itora iratebete asa matukata te yuerero Jumatano Aramisi na Chuma. Goika pake serikali yelie bintamagori amaguta naro kiregento bono kera amaguta komenda bakaika siningi 200 gaki okobuli ose bantu batatu amaguta kwa begetaera kwanyoranga turarosi kende obogima bwenda tokongera abantu buna tubata bane bigwere tusinyirenga njere kitura abakini ase ngenjo obogima bwenda tokonga kera lituko buna bogoki esukali moisonde ya lenge siringi 60 marogo baganache kwende tukana te tunga ya 70 bono tusinyirenga ngaitoko ira abana no obogima obwa bono ga abana bana lete esukali igo egento nayo chigotebia abantu baminto amandamana aronaro amatukata tokuna raira tebete njere tio turatigo kora amandamano na rero tutokora amandamano mbia mono Nainja samalieta angoro kuchia mshores umukaji okisiga iga boda boda umano bwe mabwata ko ngeire nje gondo jenga amandamana ya iga kerago korwa tali ngara ira gokorerwa amandamana gokorwa singe njo mwana inje njara ya monyarire bono nyombo bwe mabwa kongire ikitoko nyora nege kenge goisana goikerana na majukumu ara sinka Murió con buetra, con ninja con buetra Beyoncé. Nje asa malita bakondo kajafeta siago chonomo menyo bosongo iwe manyekeni ngakisi county bono tware gukwanira obokongo botwa twarire ase county ena ase nsengima inki omongino ito bori bwa masikani omongino manene akorirwa abasigari bae liswali bone tukumeti abasigari aba twachete kwaegwa ebachete gotumisa batoite eserikali eteka totebinga igasinero ase bichana ekereko totebi igasinero ase bichana ndengirende bakoimokera chitia gastwarire igo baka chia torosiri batubunira amagoro batubunira amakere bono rende nyone chigase cyo bagocha gotorireri mbara ibakorireri cyo batubunira amagoro gakimware gwanje serikali ya rutu nege ntongo kora tinko ganyaro kunenchara tiga basigari abare maega bangite aro tinko ganinko nenchara andege ntongo chote baiga wanasema ati hatuna kazi. Sisi baba ametupea kazi juu hakuna venye mimi naweza soma hadi university nikuja hapa ati nianze kufanya mjengo. Mjengo mzazi ametumia 1 million inarudi aje kutoka kwa mjengo. Hii serikali tumepimana sana. Bei ya sabuni ati bei ya sabuni imeshinda bei ya besheni. Hii serikali inatuchezea sana. Si mimi mpaka niandamane. Hakuna kitu serikali inaniambia. Na nje komenta iga. Ruto na bonkoroje. Na bonkoroja unango kweresa igo. Nje digango tebinga ebintu talinge tokwebererani. Lasimoke yebintu omorembo mago toka Kenya. Onye talibo maandamano toro kila lituko.
Papa na batebire ng'ando twa mungire mukono ng'agoika tokora maandamano. Nandi na baramente ebe none wiki. Siku baada ya kusena kia bami. Aye, keye binto gose karanse keroko gie bench. Orwe keroge kigoro karanse bench. Na igure bobe sana. Keroge kia sore ngikuete bobe sana. Sakaya ikense. Okwayerere gento tari konyara toko soka bono. We. Nje no mukaji o taoni. Kasi yane ne bigbi ngorundi. Asa marietane ngoruku super legiura. Ono super legiura amagutangu meti apande tegesara. Oko gende supermarket obosi bopandete. Esukari epandete. Ono njengo buli rais yoito. Samoei Ruto president yeito. Ngikwango tongaina na bottom up. Ono ntuntu wachikomanya bona abantu mbaro tutasometi. Ani bottom up na apu ko chigoro. Yani ogo chaka ko chigoro lyoka enera bottom up. Ono abangina abagakarika. Mbama iti bottom up. Abagakarika mbama iti bottom up. Abangina mboga kwanga to bottom up. Mbama iti. Ono njengo sabaiga president yeito. Intu etoko moregete ko rusikoga. Intu na abana inchi etoko moregete. Intu etoko sabaiga. Origereria abana inchi abari tangani kogera nabuko gambera. Oyerie ebintu nze maandamano atoko nyarora. Omugako ori karanza nere mugambe nere erinde Kenya onyerosi. Wono uteto kwebereri naye ne president yeto kwebereri onyakori na chinda garioka na rero ga karasegete amaguta ika yokuruzie nyogwetanana. Ai kwatiga bugo yai. Chize joko genda omorembo obekiroro. Kwa ukaribu kwari chabati esukwari ebitoje kwari kwanya mena iga koirana nagacha kunera kwamanya gotiga aga jogu bonare iga wana sene te akukwana kene gyose akunya koropoka kene gyose bono inero go ne vice president onya koropoka kene gyose ikaranza ne vice yao tata mu ikaranza izamorozi Kenya yao tubua gasao tabua tisire ndeonse anya kubajoko okonyaboka gokanyo kubajoka injengo sabaiga aba Kenya tuachandikire ekibaba gokwana na kitoko koregas kogero mugakori nero bwate experience kuru Kenya ya chagete kuru moyi gocha paka Kenya boni iga nero roseti injengo sabaiga aba Kenya ina na maandamano haya tutaifanya. Kama ni sei tutaifanya. Kila kitu baba akisema tutaifanya. Angalia Kisii sasa. Hakuna uzuri yenye inatengenezwa hapa. Ebintu boni gebite na ine. Ndio toko moregete ko rusuko gana aba nanchi. Asante sana. Nando manyeki aya nande kyo manyeki ne tura ilikwarete ne mesige ilikwarete. We bange nero. Ngogo korere. Nabere. Angelia tangoro ku Daniel Okeya. Tingo kirine status ya economy ya country yaito munere iga boda baito baro mupaka ulio Tanzania na Kenya ebakoenda Tanzania kuria maguta ense ya Tanzania ere tabauti na intwe ebine binto mokineti aso wanja igo bono egento tware gosaba Singapore mogoteranga Singapore techagiti na gochenga chinyumba Singapore ya chagiti na kwagacha chi industry eka make sure ya agachire economy kero mwana inchi obekire chibeso mubuko ekamanya gochaka kwagacha chinyumba igona gotatebinga wagacha nyumba okobeka mwana inchi ore nchare nyumba ere smart echokora ethari konyara kubeka no nendagera emesa nganero kubeka nyomba ere smart ekikaro kitari gento getago getina bake ore kwari gutuagacha chira chi industry kere county twari industry ya MM Kenya twari gusuka mutu tari chinyomba chiko tokonya boni ga status ya economy ya Kenya ere boni yamon ne chibibi akoleta chi na chi uwo ne chisuke omongina nabo tange Sasa Marieta Victor Setinde Mogusi but namenyire gusi mnomo kaji obosongo gento kera na rore abantu babosongo banchire nga
ebinto ebire igoro ebire irongo muna togokwana bono iga naende egento nare gosaba oyo re omweshimiwa Ruto agambe n'omugaka oyo ntotaeti koluza wa Kenya. So far you saw what happened igari nini Thika highway ebinto byari engari bitogogeti wone bare gwancha waumerane arangeri omugaka onyere ne kijana arangeri omugaka baikaranse somaite egento omugaka akora asomo muraro takonyara korora mugaka tigaikaranse no president yaito baigwane nto loser wa own Kenya ntwanchete Kenya mna ntwaba Kenya ntotaeti torenga Kenya ngosarikeri emware gwancha mumerane morosi amangana mafuta asarikire abantu mbari bono iga asenko menyete ase mwenerete gwaka na 30 bob engwaka na 100 bob kindly nchu mugambe amo mbia mono Marieta ngoro kwebanisi bogongo nchino mchenyi nyiboire gausi tinago kiguna mangana tinago kune demonstration ebunere lakini ne lazima yarenge gokorekana sengenjo president yetu ya Kenya yangire ko sengenje no monene boniga nere ore the leader of the country tatageti koira nanse arangeri omugaka oyo barore na kibara konyense egasia no go withdraw rusiria ametoa askari kwa mamangina no muntu obwene tako compete nere mamangina ni mtu unafaa mnasumbuana naye wono na ngote ye president yetu ya Kenya etikana na mangana mange etikana na mangana gonya komnyokia asmio leaders ko withdraw nini soldiers iyo eitego okonya kende na kingote bi murayo ito bwense yetu ya Kenya ekinge okonya kende ina tageto onye no kobwa president wetu wa Kenya ungerudi chini uito mzee mutatue vile mnaweza tatua shida ya Kenya unoroche ebinto bipande tebei chisukari kwenda goche supermarket echipande tebei umuntu no bori kire no utali kire 2020 otogo sava the same igona ngo saba president ya Kenya oira nense orangeri asimio leader Raila Amolo Odinga kiongozi kia Nyanza region mugambe nere muigwane morore na kimoko nyense yaito endere mutwe lakini onyago pisha igo kwanya kubaka konya kubaura abaskali konya kubamnyokia nayo gosalie ensa ya Ruto nende tuwa gwakire chikura buna nje gwakire yane mjwe mbwe ngende ntinde kirwekero nanja Samarieta ngoro kuchoeri arasa rugonjo igongo kwana korua somo chokisi okisi anemono igongo tebio mo president yoito Ruto egento gekogere nsera sarekene riyo gotanja kubwati obosemia ekari tokonyara kwa tokorigereri enseje igane bwata abansiris abo bagerete noeno kare enseje konyora obosibore enseje yanyorete obosibore 1963 ekara amanyinga itegete lakini naende twaro dia amanyinga agendete goiteka enseje iga ekare ntu abanyene tobwate toborai bone gento twagocha kugosaba omorai nigo kwagocha kwakumera no mugaka oito Raila Amolo Odinga ekiagera abana bwa abansirisi benseje anene mono bagotenga kienseje bwanete korau egarorae kolengana na maskani oranyare kubasika wetanyo kubaure security ekwaba urete kubwa mono ntoroche bobe muna barai ekiagera abanyenenze abarai benseje iga yaito ya Kenya ekara bakourwa abaskari okuno gwatarisa maisabo bono gekara tokorigerio mongina na mama ngina abana bwa abantu bayachagete babansirisi bogochaka obosibore bwenseje iga babuna abantu babwenete koegwo obo amasikani ababene baegwo borendi obuya abangina abana baranyare ko bakubatuera matemura ebuya onyemo konyara kobarenda buya ngomota getachi konyara ko bagakorwa maseni korwa semenu yabo munyaye ko bamukora buya igekaro muranyare ko bamukora buya ne kare murasika banene niko murasika abantu bari abanene egere na baruba batenga kimoko nyara ko bamukora ikiagara nubo ninwe bichana mo gotigotigeru enseje iga mbuya mono tigaba mitona baruba kwane omwancho omurigereri iga etoroso mukibo songo CBD
anne mono oyo gukwa nakol kuenga Douglas Mienda itetere kasina chijobefu iswali ane liko chikonda said lies yenze William Samoei Ruto engaki kwale ko likichukula 2022 iko tena bottom up vijana ya boda boda niko na achila nitawatoa chini ni walete juu kumbe ulikuwa unatoa chini utupeleka juu vijana ukasema watu wa Mkongoteni mama mboga saa hii sasa tunashangaa hii ni ile ulisema mambo ya bottom up je nikuulize bwana Laisi sasa mbona ukaenda usengi kwa jirete kulira umuntu kumagle mama ngina Kenyatta abasigari na mbere akabere umugaba none honorable Paul Simbalati ni hari atwa ngo murita abasigari anne mono ngiti gusito to kubona aradio ndo mwakirite kura na ibyo katwakirite kura na mbere akabere oroje bono uko tutumira abasigari etobena chingabi ngo nubwate mamlaka lakini no nyumba boko kwenye kwako mwana iboko boire umwana wao jona le iboke ibyo ikobono naye utake tunale jitia gasi echi aso bienge chikora abuna bagusindo wakirte rorori yo mwaka Raila Amolo Odinga mukwanenze nomaza baba abanyeno rokongo rwanyasa region elinda amangane gusana eburunge kwanye to kunyara okora igolende ikopada abagusi ntoke echiri asanteni sana Asama leta ngoro kwedu ni rero njali ngoro county ya Nyamira. Asama leta ngoro kwedu ni njali ngoro county ya Nyamira Kitutu Masaba constituency kachiba ward. Igondo mukaje obosongo. Lakini aro resto linta anakorora. Kurukenya nyoro bosibore mugusita anakwandamana. Ninkyo mugusia kwandamanira. Kakyo bagi mabwakongire. Ngoko bori aye president. Mr Ruto. Ekara wajita gusiaiga singa kijezi campaign. Iwata ate serikali yegocha. Ni yabantu ejipikipiki. Serikali yegocha. Yabangana bejinyeni serikali yegocha ni yabantu begiyosiki bono iga abantu begiyosiki no koriji diagazi bono iga abantu bejipikipiki no koriji diagazi bono iga abantu bagweta para Mkongoteni no koriji diagazi amarika kare goteba iga kuri gitabu kya ruka sana emo kimu kya 31 enjeri mutete makorerwe na ni mubakorerebo kakingere enjere gwacheta ugatusaba chikura kwa nyenyekevu kwa utaratibu kwa njia ya heshima tukawakire chikura bono rende gaki ingigo tujandira iga namba ya kabiri ntukia ajira wa Kenya ngoko request Mr Ruto kindly on behalf mama ngina ekero mwaka yako sa state house omake sana kwa ringi ingigo murira basigari namba ya kabiri prime minister former waziri mkuu orenge jinga kichama ega engaki yako chaka siasa kwenye tora ateka maiso ingigo murira basigari ndugu yangu ni gavana yeto mata abosongo ingigo murira basigari kende kera abanyora ngayoko rasa abantu ngikiabete imbura intuko tigire mechando ngoko sabake so wanja kwa kindly ikaransanse tiago tisi abantu digiri abantu asibamete negenjera bakorera igwekero ky'abananchi enamba yo moelio makamu wa rais Mr Rigichi lenda mangana kuru munu wo ujasa abananchi lenda mangana kuru munu yo kwenda sekina rasmi na wafuasi ba bonse tigago kwana gento kende yonse konya kobayoka rore ngano go kwana koranje na ande lenda abantu intu to babegeto na ande intu to barusio mbiamon Majina inaitwa Paulo Maketo. Nina engo kwana igase omuntu wito beke gusinkere naki intu abwate gentege ko rukwa maandamano magusime lakini mbona yaikire na intu twatwarire hamu yo gutwara maandamano aya inki yagera ebintu bya mentire amagori lakini tugusiese enje serikali ya igoro negenderete kurwani igoro re amangana aya kunene niga twainga usabaiga ase omonto korukwa president yeito tamase ko urega bana yeito security mbamase ko uramo n'abantu bande security yabo egende barakurende kuse barayiturende imonto kigose turache tonyare koboriana naralibare ego to gusaba asomo cyoito kisi abasigari baitombi yabagendete gokorega siabo kichamba itamonto ntuto taetia abasigari baite monto ntuto togosaba ngere naki amandamano are Kenya ngima amandamano are Kenya ngima kuna ndio togosaba iga abasigari bakorega siabo yerengi ya nyora abana baito babekire binte binchera bagende ngoro barubirusyo robira kubaka masasi gosubira kubaka kitiagas ainora na ingo kwana
asa marieta ndagira ciumite anyona mukaji obosongo gaige town omonto gokora egasi ya boda boda ase TV yaito ya Kisii Hot enare goteba iga asa abagusi bonsi babeta ebakorera enchara yabarire abang'ina nigo bakorera esukari igere igoro egesara nabo ige sabuni bagwesiberi ng'aki bagwesiberi ere egesara igoro mbari koragera okonyora ng'abanto baite bakoragera rime rituko nabo abanto barari rituko ranji yoka barare igo bono nare koba advice president yaito anyare kobagaokeoya ebinto amagori naende egente eke bagendererete gokwana ng'a maandamano taiya maandamano naro esababu akobera ororo nereye maandamano nancheire ase egatiba naende maandamano abe ya amani iga abanto baito bagusia ase mobetete basoke isiko maandamano ase eng'encho ase omorembe egere ebinto bigu nabasigari baito inu mwanya banto na inu nkorara more enchara ase more rende abanainchi banainchi mbabwatise egi mang'ana yokoruta chitiagasi ofyo ofyo mang'ana yokoruta amasasi goita abakenya nabagusi baita ase bare kwa uchumura kakita batari tunawauliza mambo ya kuruta matiagasi na marisasi ovyo ovyo kuua wananchi enda muache. Kwa hivyo kilio kwa Wakenya na wa Kisii wote, amani iko na maandamano iko ya amani, watu waandamane ili chakula isuke, mafuta isuke. Asante. Usimame hapa nikiangalia huku. Haya, nianza kuongea. Okay, nikuangalie wewe. Hata tu nikusikize. Kwanza kabisa ninashukuru, nikuangalie. Kwanza ninashukuru sana kwa sababu ya hii nafasi. Ujumbe wangu ni kuambia president wetu ambaye tunamheshimu sana ya kwamba sisi ni wananchi ambayo tulimchagua na tunatarajia mema kutoka kwake. Ujumbe kwake ni kwamba aweze kuzusha mafuta. Hasa hiyo ndio muhimu sana ambayo sisi wananchi tukiwa tumezushiwa hiyo, kila kitu itakuwa sawa. Neno ingine ningependa kumwambia kwa sababu yeye ni Mkristo, yeye anaelewa mambo ya neno la Mungu. Yesu mwenyewe alilisha mwanadamu na vyakula. Baada ya kulishwa, wanadamu waliweza kusikiza neno. Sasa sisi kama hatuwezi tukalishwa na vyakula vya tumbo, ni vigumu sana kusikiza na kuvumilia. Kwa hivyo mimi ninamwambia kwamba wacha azushe vyakula, azushe mafuta. Katika hayo yote, maandamano hayatakuwa hapa kwa barabara. Kwa sababu hiyo, wacha serikali yetu iweze kutusaidia ili tuweze kuwa na uhuru wa kuendelea kufanya kazi yetu na mikono yetu, na mubarikiwe sana.
chonjo? Polisi si wako sawa? Mbona wame relax hata hawana pressure? Mbona wengine wako pale wame relax wako sawa? Hawajatupa tear gas, hawajarusha mawe, hawajafanya wako sawa sawa. Wamewafungua. Wamefanya nini? Wamefanya nini? Tusikie waita mtu mmoja aseme tusikie polisi wanafanya makosa gani. Pia maaskari wako njano kwa maana hawajarusha tear gas. Tulikuwa tunapiga mpira haya, polisi wako kwa kazi, wanahakikisha wanalinda usalama ya wananchi wa Kisii. Haya, sasa mimi nimemaliza. Nataka sasa tumefika ile kipindi ya lala salama, mimi naendelea kuzunguka. Mimi nimeelewa maneno yenu na ninajua shida ya gharama ya maisha. Sasa kabla niondoke, mnataka nifanye nini? Sisikii. Ngoja wewe, relax, acha kelele. Mnataka nifanye namna gani? Asante. Haya, tumemaliza mkutano.
mwenyewe. Kwani wewe mwenyewe ndio umeleta hii? Nani fungua hiyo tiaga? C'est bon. Aro musaje ngoro yako sana
Toka. Imetosha, 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 imetosha. We. Kwani gari ya huyu jamani gari gani? Hii ama inachukua nafasi kubwa hii. Haya, sawa. Kwa majina naitwa John Ondieki, mimi ni chairman wa youth hapa Egesa na tumeandamana kutoka maandamano ianze. Hatutaki hii serikali imesumbua vijana, imesumbua kwanza wazee, wametoa pesa ya wazee. Alafu kuna hiyo Osoro analeta shilingi korora hapa ni wa nini? Au tutaua.
maisha yamekuwa mbaya, maisha yamekuwa mbovu, uchumi umeharibika. Tunataka baba ingie kwa hiyo kiti, atengeneze hiyo serikali vizuri, alete ile pesa tulikuwa tunataka. Askari waachane na sisi. Askari toka askari hapa. Sisi ni tunataka askari hapa watuue. Ruto lazima aende atoke kwa hiyo ofisi. Hii serikali bwana imetuangamiza sana. NHIF tulikuwa tunalipa 500, NSSF 300. Sasa hii ni 1080. Hiyo pesa yote inaenda wapi? NSSF unaweza kufa, hii njaa unaweza kufa hata before ufike hiyo time ya kulitaya ukuli hiyo pesa ya NSSF. NHIF yenyewe ukifika hospitali, wezi watu wa NHIF wametuibia. Hii serikali bana, Ruto must go. Hiyo mambo anatuambia kujengea nyumba. Kama anataka kutujengea nyumba, anakuja kujengea kila mtu kwa chama yake. Maili 300. Unga saa hii baba yangu alijenga nyumba kama mabati ni 76 bob. Saa hii mabati ni 1050. Hakuna kazi. Tutajenga kweli? Ama wanataka wametufukuza. Hata town biashara saa moja tumefunga. Hii kizi yetu wameweka vijana sijui wametoa wapi. Osora ameleta vijana kutoka Bonjari wanatuua sana vijana kujitafutia. Wengine wanaleta vijana na mamishale wanapiga vijana. Hatujui wanataka aje. Sisi tunalalamika. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, asante sana. Asante sana. Hebu rada kiteli bwana wabu kule bwana. Tuende kucheki sasa. Raila alienda miaka 4 jela. Alishinda Moi. Mwambie alishinda Moi. Tunapika mawe. Tunapika tumeteseka. Hii ni raundi ya mwisho. Tunapika mawe. Lazima Ruto ataenda nyumbani. Lazima Ruto ataenda nyumbani sana. Ane Ruto hawa.
Sawa kama nyingine. Uchumi unaenda juu. Niambie saa hii serikali unaitumia data. Tutafanyaje? Hii mali ndio tunakula. Anasema na tuvote photo map. Maisha iko chini, kumbe maisha yanaenda juu. Acha ujinga. Sana nyumbani. Tumesema Ruto must go. Must go. Ruto must go. Tumechoka.